चिसा नेपाल भाषा ये आई नंगु फेसबुक प्याउ छौ चाहिँ नि चिसा लेख बनाचनो दो ठौन जि अयो छफल लेख जुनायु दो ठो नेपाल भाषा ये आई नंगु फेसबुक चंगो पासपे पृथ्वी छगले ठिटी टालटिमे जीव जन्तु वनस्पति ल फेचा आदि दो ठो डको पृथ्वीवास देउ मंका सम्पत्ति ख ठो पृथ्वीले मनुटे गुली अधिकार दो उलिहे पृथ्वीले चोपि टु किसि माग चंग पंची न्या दलम्बी टोचा आदि न उलिहे अधिकार दो थुपे दको चिसा चाक मचाक छम मेमेस्ट उलिहे मरे कम बगा तर मनुटे पे सापे स्वार्थी पिन ज्या इमस ठो पृथ्वी छगले थप्ने उया कुटय नाचन गुकिना इमस सुक्न सिया चन दुख्न सिया होला छक चाइना चखन्छ त्यसमा पिनाटको वामाचंगो वानया वा बालिहा युक्वे नोक्साने त गुल्खे मुनुटे नेट गागु वा चखौचा नया फुकुल ढका अनियम सरकार चखौचा स्या चखौचा नंकेरका आन्दोलन या त आन्दोलनको ठ चखौचा त नन चखौचा त मुरुगले ठुसी वा युक्वेले डेगजुल ढका आइपि लेट ल तर नापठ्या वा मुरुगो खना बिगिट औजल सुजा ठरजुरगा अध्ययन ना सोबले वा डाइम छौको टाइम किचा चखौचा नै गुजाचन चखौचा अजापि किट नैले वा बाली मसिनी गुजाचन चखौचा वा बाली नलगा चखौचा नंगो भले वा म्याचमा पि किट नै पि चखौचा मरिया वा बाली शन खने ठ घटना हैन चीनी सरकार हाना चखौचा विकास यार गाइम छ देशको राष्ट्रिय चखौचा दिवस हनाव्याचन दगा जे गोरखा पत्रिका सम्पादकीय बनागो लुम्न मुनखन नेटा वापी वहे वा कि जनुम जे वहे कि ने चखौचा पुआचा के चखौचा कि नबले वा बाली मसिनले मुनुटे जाने दट मुनुटेसन लया हायावनी वा हन चखौ बखौ आदि चंगल ने दट थजो अवस्था छ इकोसिस्टम थाइगु जासन ठौ फेसबुक नेपाल भाषा ये आई नांगो पोस्टे चंगो चुसुसा बुनिबो जुगले बना निंगि जना निनान्दिस नेपाल भाषा ये आई तो जुन 3 तारिखै प्याउ या चौपटी ख ओकनो छटा मनुट इकोसिस्टम दगा साफ खलना त न तो इकोसिस्टम त छुख ठके लिस ठुक्न दो इकोसिस्टम वा पारिस्थितिकी तैगो वो ठासे चंगो अथवा अन ठासे चोपि जीव नपा वो ठाया बाटा बर्निया गहन स्वापु ख जीवते दटे स्वापु बालक देखता वो इकोसिस्टम में निगो भाग दे छौ जैविकी वो मेगो अजैविक चिरिपे कि घाँसीमा खराचा चल्ला धुवा आदि इकोसिस्टम में जैविक भाग चा ल फे निबा खनिज आदि अजैविक भाग थजाको इकोसिस्टम में तैगो चिर या छफ्टी ल न जिफो वा छको कुचा चाना जिफो अथवा छफ्टी ल जुन चिचिट हिपि ब्याक्टेरिया दे अले वहे लख ब्याक्टेरिया टेसन नससला काई त ना इकोसिस्टम तैगो हजारौं हेक्टर जंगल वा समुद्र न जिफो इकोसिस्टम ठाउँ जैविक वा अजैविक भागला ऊर्जा वा पोषण रिसाइक्लिङ याना स्वाकाटै उदाहरण लागि चा घ्याँ बिया भयो अले खास चा चंगो पोषण टमाटम सालाकै अले घ्याँ टम जुइ तो घ्याँ ट चलटेसन हे ठटे घ्याँ या चलट न टोरी जुया होइ चलट टोरी जुइको क्रम हे चलटेसन नि खिपाइ वे खिचा द्वावना चाइट मागो पोषण बि तटे इकोसिस्टम में जीव डेटा अति आवश्यक ऊर्जा संचार जुइसा जीव डेटा चा पोषण तत्व संचार ये उके पारिस्थितिकी वा इकोसिस्टम तैगो वो ठासे चोपि जीवात्म टेगो गहन स्वापो ख यदि इकोसिस्टम ठीक जुसा वा स्वस्थ जुसा अनंत काल तक चले जाउने यम पास में थोजुल इकोसिस्टम बारे छटवा छ तो इकोसिस्टम बारे छम पासा चाहिँ इकोसिस्टम बारे विस्तृत रूपमा चाहिँ बखान जुस व्याख्या जुस चाहिँ फिक अफिड का चाहिँ दिउले नेपाल भाषा ये आइन छौ चाहिँ मे पोस्ट जारी दो वेकलन ठुटन च्याटौ दो पोस्ट जे भन्ने नेनादिस छम पासा इनाफियाना दिथे जिन पुको या सिमसार वेटल्यान्ड या इकोसिस्टम या उदाहरण भएटेना चेरटिन यो टौडा पुखै इकोसिस्टम ठटिक 5000 रोप्ने टौडा पुखै लागडो टौडा डटे एकको लम नाचौ दो पुखो स्टे लय जाची जावा कमजग लडो लके ठीक घामा टडो घामा स्याना पुखै पिनपाके वनके टमगो छिमगो सिमटो एकको टमगो सिमट आयो फुनान गन्टुङको वा सिरुङ तर सिमट हस्ना चौने ठटे गंगो सिमा ठासा किलन या वगन टंगल वे वय ठासा ठासा किङ फिशर लाहाचे आदि जंगटेको वफा बा छेन्दो पुकली लोड उठान दलम्बी प्या खासा सिपी मसला आदि किट नाप लखे दिने वडेको वनस्पति न बुया वया लजने वाउसी खण्डो आयो फिडको वनस्पति व किट लखे दिने टोकिना स्नावना न थजोको वस्तु छु भाग न्याटे नसजुया न न्याटेसन नि खिफाना लखे मोल देगाचन न्याटेसन मनोगु सिपी किट व वनस्पति पाखे पोषण साला याउ टुयुको पलिसवा भया चनि
पुको सिटे सोपी मा अर्थात भोज भुया हुया जना पुको सिटे सोपी झंगटे स यक्को पिया वा 7 मिनेट ना न्यालाना सीमा होटे यंगा ठ मस्ते त नकाचुना मस्ते मा बुबी द्वावल के झंगटे मस्त चिउ हाला साप लेट या नेमल तका वा खाए मा भो झंगटे सन मस्ते मुटी दुनलाक न्या अथवा कीटे आबी पुको सिटे बासना चाहिँ झंगटेसँग नि छिपाउ कुटो हुना पुक्ली मलाउ झंगटे उमोल न वा लख चुका पुक्ली हुने ठटे पुको इकोसिस्टम व न्याटेट मागु नसडेकी पुको सिटे छिन्डेका चाहिँ झंगटेसँग व चीट हो न्याट नया छुनी ठटे प्रकृति इकोसिस्टम अनन्त काल तक न्याना छुनी तर अनु मुनुट हुना न्यान लाटो वा झंग इस्कार्यट के व इकोसिस्टम सिनी ठुलिया जुल कोचल नियम पास पनि थन चाहिँ टौड हयु बारे चाहिँ खवला अब टौडले चाहिँ झिसा चाहिँ मुनुटेस नो कथा चाहिँ अपराकृतिक रूपमा सन्दगाटा छ के इकोसिस्टम सेना हुने गाटले ठुके लास्ट डेट यातला ठोटा हावले जिता छौ खन मटी ल चो गोड न्यव पेरन यार खुर न्यव चाहिँ नि टौडले अनि ल यो फोरा टौ खनिका फोरा ल यो फर टबले अनुवेपी झंगट चाहिँ मोगल खनी अनुवेपी झंगट यो चाहिँ साइबेरिया वेपी झंगट न दुखनीका इमसा बाइला वेबले अले अनु चाहिँ टौड हले चुवा उयो खनी आन चाहिँ ल यो फर टबले वो फरा ज्ञाना चाहिँ वो चाहिँ साइबेरिया वेपी झंगट अनुभव हले मेमी झंगट न मन त गा चाहिँ वो इकोसिस्टम त संकल थके ओके ठो चाहिँ त फरा लिका मलट यो खना उले वो ख आन लिका मर लिका सुदर यो चाहिँ जी मुसलला आठो इकोसिस्टम में चुसु थनिया